Ma'am from Zaria, the members Impact News Impact News ki Manung Hutna da Wahengbam Lalpal na Ma'am Bataram Nosri ngasi Manung Hutna da kana ko topic asi inquiry committee steps towards justice haibak wang asidani maroina haukiba me kunda habadare me kunda thokiba khoi Imphal East District ki Gwaltawi checkpost area da thokiba dunba Manipur gi media personal sing gi team mama habadare Manipur state transport ki bus tongo satkiba khoi ukhul da pangthokadaba ukhul da ju pangthokliba really festival ki opening ceremony si news coverage tongno gi dongta satkiba media team si mafam adu da leba security person singna Manipur thaba yaroi Manipur thaba khoi vehicle je tongo sangba yaroi hadan thatkiba adugi thogdo dug mari lena Manipur lengakna same kiba inquiry committee habata inquiry committee si de si home ki commissioner Asok Kumar aduga IT ki secretary Kiran Kumar hairiba officer ni sina officer ni si yob inquiry committee un same kibni inquiry committee sina khoi gi me kun ma thoi da same kibni me kun ma thoi da same kiba inquiry committee si da p kiba khoi chief secretary pk thokiba order si da hairiba inquiry committee se same baga within 15 days the inquiry committee si report no p gadabni have any incident sig mari lena thijin magi magi facts and circumstances sing do karam na thokiba no haiba du matang da chap chap report PO having Haji Lai Home the Hariba inquiry committee is Simaroina, Manipuri, quite Chauba civil society organization sing Mori Kokomi Havatare, Kokomi Makadi Hariba inquiry committee is except Tokte, Masi, except of Tokte Duga, Luena Hariba inquiry committee is Sidana, Subsaba Dunga accountable over report of Potopangam lawyer, Dogamiam, the justice Pumpana, Pibam lawyer Masigi, inquiry committee is same have targeted Masimota, Kogi, retired justice Amagumana Lusting Baduma, but independent over inquiry Ama Tohalu have a humble lady. Haji Lai Home the Hariba inquiry committee asi tasing na miyaw pam liba akhoi dungba justice asi phangba ngam gudur ba to inquiry committee asina phangba ngam loido oi tar ga di karam mong da sangsilaga miyaw pam liba justice asi phangba ngam gani aduga tasing na inquiry committee si sem duna adungma government ko process am da lai khrabni hoji lai process da kari karamba akhoi gi tips sai batare pisan batara ga di hena mohena pung pha ba dung report am lakpang ngam gani habagi sungma ba miyam da laiba thajaba si kamari lena ngasi news na manu huna gi thamda ngasi gi topic si lokho chawni ngasi gi topic da khane nani da type news ki studio da langsun level si igi get thang level si oza Khaidem Mani former acting chairperson Manipur commission oza wani hang tarang oza wani ga thang level si oza Rinku Khumukcham Imphal Times editor oza Rinku tarang sari ye thang level si oza Professor MC Arun Manipur University Department Anthropology oza Arun tarang sari ihan question si oza mani last oza mani inquiry committee mas semba adu within 15 days hariba incident Gwaltawi manakta thokiba security force na media person sing Manipur thaba bus tonga changbiaro hena thokiba incident sida marilena sigi facts and circumstances puto u haidana semkiba aduga officer ni hongi commissioner ID secretary ni yauri mawani na luchingba sisina hojiksi hariba miyamna pamliba aduga maroina media person sing na taliba justice se phangna hona bada hariba inquiry committee sina achauba step ama pigani lobra is justice is such an inquiry committee is through the phangmang ngni lobra kamai yeng beza zaman inquiry che akhoi ke public ki oiba public interest adugumba definite matter ama akadaba matter ma ko hne kichi gumba haro che mamang da haragana arangoi thong firing gi adugumba matter adigi langjingi adigi RMC firing adigi junna 18 gi firing ono magasa loina ma inquiry commission ma gi makada one man commission oraga suko ani ahum subasu yai adu mi amamangi commission Kendra commission Bhutambi commission duga justice adu commission aidana tongan ba retired high court ki judge diga high court magnatraga su retired session judge Kendra goi ka to hibto aduna adugumagi maung aduda inquiry han to revsi miam gi public interest da miam na khangning ba aduguma ram na hoi yauri ba mayam sibu tijin humjin dana mari le na ba authority da haidi government semani na ko government da pikhal aga government na head adu de hari bisi gi matang na sum ba sigi chena ba ya ba area le rabani na masi investigate to aduga hari ba logi matungina book tawraga trial chatana ba prosecute tawna ba tawgadabani haibana hojek le ba apse Manipur ke naam 21st May 25 ta in the name of governor ki maming da chief secretary na to ibasa pare hariba to constitute an inquiry committee to examine the facts and circumstances around the incident involving security personnel
and MHRC bus carrying media personnel to cover the inaugural function of the Sirui Festival. I will never. Other facts and circumstances to be around Nahanahire. Aduda involved to riba security, Aduga MSRP. Involved to riba security personnel, Adukatan Trima sentence involving the security personnel and MSRP bus carrying media personnel. A sigi involvement share. Masigi fact and circumstances examine tauba. Examine tauba to Makalamani, inquiry, the Karamu, Victor Papor Amani. Although I like sending Hojiksi Marina Miam, Harisi, high incidency government key administration Makada Tokibani, government key order higher authority order me out already Maham the security persons in the media persons since Manipur have a chunk by our kind of thing, buggy right authorities late. Aduna high authority itself. Sigi order CP authority itself see guilty or Hanamian signaba. Guilty or anything authorities in a Chamber Inquiry Committee, Hariba, guilty or Hennessing authorities, the Amana inquiry Torga, Karma, Haina Karam, the Justice Porpon within Habigi, Tazana was in the village, Adunani, Sigi, Pochi, was I mean the enough over inquiry committee in law. Whether I do not administrative inquiry. Commissioner inquiry in 1952 Makata Chamber Nateaba. As a court Naharakana Chamber Nateaba, inquiries Makalani or home layaba. I will say administrative inquiry as an IS officer Amani, Umana Saragasi matters administratively inquiry to Haibama. As a police officer, Maya Masida IGP Narusingaga, the IGM SP Maga Yauraga to Magi inquiry investigation Mamang the preliminary inquiry to Nabagi Aduma police and Tawama. Aduga, judicial inquiry, Abisina Commission inquiry Makadabu or Abasu. Aduga High Court, Natraka Supreme Court, na higher Pabu or Rabasu, judge, retired judge, session judge, MJS grade 1, Natragana High Court, retired judge, Natraga Supreme Court, retired judge, judicial officer, judge Weramba, Amana Chataba inquiry share, Masibu Aduga Commission inquiry at Makada, Chataba share, Masibu judicial inquiry Hibunaba. Ada Hojiki did. Committee commission inquiry committee headed by Home Commissioner na aduga member na IT secretary na ani do IS officer ni aduna masidi administrative oiba inquiry ne yes aduna chu thiba yaro haibu denate kayam kuppa yaba yadaba haibu dum report am leraga ne judicial inquiry oirabadi general pan ngibdo chief secretary Natraga advisor, Adagi, Hoi, Governor, with the Yoram Dosia, Dubu Hoi, Palayan Kalasina. I did Bam Chida Kalito by the Manning Tamnati, Harabur di, judicial inquiry in Oyanaba. Some Narabada, Mamanga, Harangway Tong, Piring it, a woman Tamduda, retire, not a session just Masamagna. I call you Waibutumbina, the way of a call. Adugi Toriba do, Aduda Sharpi, Mam, the officer, the Masaba, Towi, the RMC firing is unique. Unduka High Court retired Judge Amanatowi. Adugi, that Toraga, Maya Mase, Madugi, Manung Hutna, Hangpam Topa, Kanging Bati, Viabo Port, Ponamagachi, the Wayaba. Adugi Port Ado, Madu. Administrative inquiry yung Gamgadra, Namuidra, Mapan Chungi area Karabudi, the way to my understanding ko, Aina Madugi area, your Kangam the Suya, Adubu, Aina Kanmada City administratively, the way inquiry in Haina Aigi, Wakanda in a Loje, Masi Mayamna, Pamiba, a city judicial inquiry Dunaba. Judicial inquiry Baba Mamana to Vivisung do. Quite lawyer Monta de Cote and Adu, quite Miam, so Kersonba, activist to young Hidaba. You say inquiry lawyer, Sarkar, the Taga Carbo di Carito Gra, I don't know quarter Tabakang de Sarkadala, Wakang de would do Tonegi the Baduna. You say inquiry like Kam, Torosokana and Harish Adunaba. Okay, the Hojik okay. Adu Yara, you say inquiry check to Wakara Chakara, Rito Gra, and instead government Haraktargana. Assembly the Putoraka Assembly Lerga, as the High Court as Alaga Sumba, inquiry lawyer, reportaga, Chico, I have anything but we have. Aduna arm around that in a honey himself.
inquiry ama tawrani na haibase hoi adugi sarkarna governor kallerga nitijana tawriba pot ase matubu ekoi matam he government na hari punamak se ekoi ye la habi gunate tangudi pare aduba ekoi he na pami badi judicial inquiry habedi commission of inquiry act 1952 gi makada mi ama natraka ani retired session judge retired high court judge amana tawhallaga di ari base kupna mani mama loina makse ko security force ki central forces or so adu question me amdu takhat pa ya ba okay ada IS officer singna tawbanina adu security forces central forces singda mena namgadra namoidra habigi out on the delay adu loina amantang hayonge term of reference Masitaru matek amabudi matek pudi pallebu. What are the circumstances leading to the occurrence? Asi thorak pagi maram that took place on 22/5/25. See, I give suggestion niko. Asi karam maina thorak pa madugi fact circumstances why and how. Karam na thoiba waltabi check posta. Aduga who are the responsible officers? Direct malalai de haibana tabako responsible officers singche kana kanano personnel jene kana kanano of the armed forces mahar regiment du pangera natragen armed forces tang haigera adugumba responsible lebitu kana kanano aduga loinena machi tholam daba yabra hom subudako government na ninti jana intelligence na kana to ramagati tholam daba yabu ponam oibara mari subuda matungda chumase amona tholak ba kari major lokat padabage haiba sitting na big kari lokat kadage haiba se machi recommendation da togadam na ba aduna ekoina pamada yam forceful oiba aduga yamna thabukta onthok ya ba adumba inquiry commission ohenningi okay thagasi rojamani maruina haju CM ki ba tare me ko ma thoida koi gi PK sing na thokiba sub secretary PK sing na thoki order sumutung na CM ki inquiry committee ha ba tare inquiry committee asina हाइब थौदोसिंग में लेना थिजन मतमदा चप चाबा मनुंग थिटपा दुंगबा रिपोर्ट अमदि पुथोकपद खितंग वागनी हाबगी थाजबदनी अदुगा तसेंना असिगुम इंसिडेंट असिदि जुडिशियल इंक्वायरी हाबा तारे खोगी रिटायर्ड जज कुमा अमना लुसिंगबा दुंगबा कमिशन नु सियम लगा इंक्वायरी तौबने हेना अद मपुंग फाबा दुंग रिपोर्ट अमा चप चाबा अचुंबा रिपोर्ट अम पुथोकप ngमनि हेबे थाजबदनी जरिन को इन लाक्सिंग जरिन को हजिकसी मियांग माकेदि इंक्वायरी कमिटी सी यानिंगदबा मति दुंग लेडी even CSU makedigi amasi accept tawde ha homtani aduga asi ojamani thambri srong ni mokhoina pamisi judicial inquiry to you retired just na chingnaga to you ha homtani adu lai wo homje hojiksi hojikti government ki process hogre committee semgre inquiry di almost hawagi phim da bulum layamani khali adu lai hausan ro pot amni na marak sida makhatana judicial inquiry ma demand torpa yabu room legidri kaigino if report si accountable oiba amna achumba khoina pen da report ama lakta ga di habagi phim duni aduna sida miyam na talib simaram chai lobra kamai gi ojan ko jiki kanona uncle na su phajana haibi gre si administrative inquiry ne haina aduga administrative inquiry nataba commission of inquiry gi act ki makha ko 1952 gi makha da taw or magadi quasi judicial power labor aduga magi guide to was suggestive recommendation me am pibe yai adu manipur di judicial inquiry bu ero magistrate inquiry bu ero dagi commission of inquiry ek ki makha da to ero dagi even kano gi police ki inquiry to bu ta khoi madu gi khoi findings sing se khoi gi achumbani kaina khanba mayam du da chat tabagi mami che dum tai adu achumbagi kano recommendation to gi ba khoi gi judicial inquiry mayam ama lei gi adu bokta judicial inquiry sing do namjal laga loina thamaka da thawam to onthok khidaba pot ama aina lei gi ba ngak tani aduna inquiry to ba hai sida swaista khoi gi achumaran thi do pugi wafam duni achumaran thi taraga di la libdu da khoi gi punishment piu hai adu phare moina administrative inquiry bu ore ama tawni na hare tawni na hai se kadai da lapses no administrative inquiry hai se di government gi khoi gi department sing sida public magi public institution sing sida ko magi procedural lapses laibra atuna chingba mayam du ne ba tawdoi se ado khoina hujik thoi ba khoi gi issue leibak haurak ban bhaw tawdana numit ni ban bhaw tawrai ba issue se sigi maram je kaino ne ba maram di am chawa maram amakhak ne kari gi no ba
Manipur gi state manungda Manipur government na khoi Manipur government gi department ama oriba Manipur transport ki bus ama Manipur transport Manipur state transport aina thaba ama adugi bus tu Manipur gi manungda chatpada madu athingba pi haiba adugi potane mayamna hojiki asaw ma phongdura ise amana khoi paumi sing na asaw phongdu isna paumi sing tonge ma madurida paumi sing na tongi ba paumi sing da harassment pi bagi adugi area gi jaga dumane ba paumi sing na angba pakhumda adagi maram thetpagi maram karino hai muthatna bagi maram sina karigino haibe magi jingba mayam paumi di adugma mayam du yengna ba su leiri bani aduna adudagi pendadana mogi attitude to pendadana halakpadugi wafum ne ada hojik laktori sida even order sibokta I am little bit confused kai the PK Singh chief secretary na choi tobo order sida Manipur state road transport bus haina hayo ko Manipur state road transport se hana ming tholambani adubu Manipur state road transport se Sri N Biren Singh gi government 17 lakh matung amuk revive to matamda Manipur state transport all le haina or kano officially oina lauthokibani adu gazette the labor later aduna another question ore aduga Manipur state transport aina highway port sida si order sida Manipur state road transport aina thola iba sinadi is it an appeasement ko koigi ma'am journalist how remiam sida sawa phanana ba karima khara tawre kaina thokpa man bagi hekta hatwa kaiguma khara lost cancel tawun tawning bagi motive ama yawgi mami ama yam chawng tayaba aduna hari wafum sida akoina hujik leiriba gwaltavi post sida akoigi for maha regiment gi troopers leitringaida akoigi adugi mamangda yengpu area dagi verified toraga chatlaga adum chatlaga gwaltavi sidaneba kilometer yam lapna busunate madigi mafam dudaneba force toraga thale ise ara imagine moine hekta Indian army se aigi wakalon the one of the most disciplined force ne na hayaba aduga India government gi structure sida leiriba paramilitary form of government sida akoigi army rule dictatorial government army gi general rule to way ngambagi keno se akoida moida keno se provision se constitution fazana semaga leidana yaude aduna sigi pot sida army na hekta tawning to wat yabra haibagi wafum ama laeba unless and until Pakistan gi border sida moi masen no moi kamnar bhauta maduda leiba army battalion duna makoi duda hallaga namdana moi manung da changjelaga lan ka pu yabra haibagi wafum bhauta laeba without getting an order from the higher authority that is the Ministry of Home Affairs natragana external affairs kin singba mayam dagi ana army na tawriba pot singse moida order fangaga ngakta tawune haijeni gi akoina understand aina tawjaba bhauta haitare aduna hujik leiriba Regiment gi kangujina Manipur state bus thatlibse karigino haiba wafam ama laeba aduda moida order ama phangi haibase nibung ngangai ko aduga order ma phangi haibagi akogi paumi khara nasu moida smaina thingu haibai order ma phangi haibagi extra precautionary measures ni ka haibagi wafam jodum ta dabadi nate adu karigi damakta moina madu chi naptadi muthatragadi noi chalhaloi na phaba ngambagi sakti ma moina makanti thokai phudu idu kai gi haiba matamda aina khanjawda they have an order kanaguma mathak thongba kharadagi order lakpadagi madu tawribane ba ko aina khanjabani aduga so matang sida jan kumrak ti thale ko aina so matang sida on the behalf of media personnel sing gi mod sing biraga karam kan akhoi gi miyam mak ta da kanaguma incident nan gi May 23 incident sin phajana khangdaba kanguna miyam mak ta gi have tare Manipur media ji yamna sola bra bi question bu hangbole kai noga Manipur tha basi mathalu ga raga tha ba yaroi ga raga visual sida kana wo volunteer kharna khumjan bi possible hajarke kamai bi si matang Manipur gi media singi pangal je kyam yam kan ge da adu rei du da na akoina noina chalhandar de akoi chatluena khong na ne modu moi challenge to ma khong na leine ba akoi kunni thoise noina akoida adumaina akoi freedom da kena torabina adu as a mago protest akoi nongoi pai bana te moi kamna ruya punte akoi moi gi order adu gi challenge to kan akoi khong na leine ba DIP ana sin bus ni madrai da government na to report to akoi cooperate to right noina adumain to ragadi akoi hallani na halline ba adu one interesting point is that adu da keno to ringai matam du da moi gi Regiment gi kangu du da thatna khotna to raga to ringai matum du da akoi gi Manipur police ki officers su lae laga they were carrying ko moina kamai to geda muthat na spray oina pura lai hai instead of asking them
moigi police ni police assist to wena lairiba army troop ni troop to the army police sing duna army sing to the si muthatlo harise noi order phangbra ina hangbai mahutta police sing duna noi muthat na spray wena pora gani spray pore haibagi wafam le spray ni porena adubu spray di kap ta bi da chi wena nap ki ko aduna takpadi maswai da order laitana police tu su madugi poto akoi gi noi du yaro ina yetabdo adai area du di miyam na karigi kai tangang na trino adu su ngana gadabane ba aduna haijani ye wafam di karigumba order ama phangame khalaji maharaji men kangusida sumaina manipur state transport thaba bus se muthalu chalan cha targa di na targa di chalan anu hai order am phangame khalaje ba sympathy digi manipur nungsi bedai ni khangde ama dagni khangde madugi leiriba commander duna kogi hariba bus se chalan gro na chalan men khalase ba order india na ma penalty phangoi dara ba haidi aina haijagre hana army ki kano si discipline lei makoina tawriba ek khudi makse as per the instruction order of the higher authority who are sitting here koi sigi governor da council na oigera chief secretary na oigera adagi nangi dgp na oigera moina pirakpa natragana moina pirakpa kano dugi order dugi matung ina ek tawbane ba moin tawrido aduga tawramdragadi moi penalty phangbasu yai haibna khalambasu yai ba adu tawragana moida akoi mayamna chai buje chairi se arwi ko akoina chairi se akoigi maram chana akoigi gari thora gari du thugarga driver pam dabagi pot ama khak lai leibra haibadi tawdana tawtaragadi kaidobagi damakta madu order piriba mi do madu penalty piu magi responsibility tawgadabni mana tawgibani masana yarjagadabni adugi maram su pigadabni haiba pot ama puthokadabni maramdi akoigi dead back ta thokpra kaino order ama thoe order sida manipur state transport ki bus se masi order ma thoe haibani ko aina hajai se according to source ai order du makti uzadri order du da manipur state transport ki bus se date 18 dagi decision na ronu aina hai habagi pona ma madu ko na khangpani ko na date back tor thoibra hana thoibra hadu adugi potne do manipur manung da manipur gi bus state transport ki bus chelan gano aina order thoiba aduga bus manipur thaba kano chelan gano aina order thoiba adugumba responsible oiba adugi officer madu adugi thak tagi horaga madu da yariba magi mathak thongba leiriba officers including the governor of manipur ma ka we khangoi doino moi masana masi potse akoina tawki ni lale se masi oina haigadawne ba adu matanda adudi tawdadana administrative ki koi inquiry ma tawni na lapse si leitaragadi are they going to punish those who are sitting following the orders Ojiki kanogi regime regime dura natragana kari director lairiba sing tourism gi natraga transport ki natraga kanogi DI pagi siluri ba kangu sing sida moi sida victimize to bidori bra aduga issue silu sinna ba tawdori bra aduga madugi mapung moi ba thabak tawbira iduna mathak ta phami ba noi moi ahum mari sidagi including Kuldeep Singh orgadi mari sure na ko moi natana leite aduna ni laiba pot se inquiry se it's just for name check to delay adubu journalist singi koina lepadi inquiry se loidruwa moi government gi kano pau phongoi moi boycott togani koi stand makhoi gi asoiba koi thiraga igani haibasi chapchana lepi but sirui lili sidi koi gi lu tong da chana podamo oibanina adugi kano di promote tongnanabagi damakta adwa area du bokti koi relax tawsi aduga adudasu if government official chief government ngamai na officer sing natragana kano even ate yours government ngamai na hek yaw pau khudima koi phongum si haibagi resolution ni lawrise koi makhata na buji agitation changjali haibasi su koi miyam na ko wiroidabani akoi agitation di akoi ne iraga madugi matangda akoi hurikti now we are turning as a activist journalism kana gumane activist journalism se yaning da yaw ya du activist journalism gi thakta thaina matamamada akoi gi Mahatma Gandhi na oikiba Ramon Roy hoina oikiba adagi akoi gi irabo hizam irabo pu irabo hoina oikiba adugumba journalist ki activism journalist to activist journalist to adugi thakta akoi work to bugi akoi gi keno se laktana adu bok tora abane okay थागतरी अजरन को मरोइना मखा ताबसे ने ओजारुन लाक्सिंग ओजारुन होजि फाउद लैसि अखोगी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमिटी की फियम दने लैदि तजि इंक्वायरी कमिटी मंदक सेमिस ऑफिसर अनिना मागी मेरिट्स एंटी मेरिट्स खर लैरे हजिकसे कगिनोरगा मियामना पामदे जुडिशियल इंक्वायरी तो हाइबने दो जुडिशियल इंक्वायरी बुक्ति नत्रबनि मासी जिगी डिमेरिट्स एंड मेरिट्स खदि लैगदुनि दना यम कानसिदा करम कान द खोइन हजि मियाम द चिंगरी सि
higher authority have the highest authority Manipur in state units lady governor lady secretary lady DGP lady aduga security advisor lady makoi gi knowledge yawbra to yawdabra piki orders si Manipur state bus si Manipur thaba sang ba yaro have gi orders si hoi knowledge like ki like tabra kana piki no hai wong la kan sida hai inquiry committee sina thijala kan ni khangmang am dosi adu inquiry thi government ki makha da sim inquiry ni government ki official atani aduna sida Bapung Papa report, I bet accountable over Chumba report on people, the dark justice among justice delay to the tactics of Matora, I will walk home to me. Come in, user. Manipur the Hana Tamni, the Rinkuna, so Highway Creeper, Hana to Creeper, inquiry sing see. Mai Pan Kitaba, Mai Su Kitaba, Atuga delay to Raga, Ama Toki and Hiraga. Hybrid Hogsik forward the lady by inquiry sing asi ayamba na. Kaino si law and order ngang na never give means some way na tang season na koi inquiry ama tawre haraga mi singi sawgali bado matang khara phatha na ba journalist na sawgat pa journalist na sawbugi journalist ki issue na tre masidi journalist into tungui highway wani tawnari ba port a city government of Manipur asa masina kaino si state asigi magi phida se magi mamal se hanthara bara Manipur gi bus se sarkar gi bus se Manipur gi jurisdiction manung da Manipur gi boundary manung da salhan bangam drabra haibagi achowe issue ama la abani sigi matam asida order thokidabra Habiti MST do Irang lay dore and MST Sanghaloy Dabani, Salhaloy Dabani, Hibasa, Hoi Makwegi, law and order gi, not never gi the Mota means some room oibia. Kano, Matamkaragi oina, Madudi, Levak Miyamamang, the Tuandana, Sinaga Devaport, Amo, Wedam Gadavan. Adubu, Tuiber Todo a city, Tourism Department, Sinba, Manipurgi Festival Ama. Maduda Tourism Department na Hairaga journalist in a Sipuna Nabagita Manipur MST gi Gari asa Sinba Adusu Sarkar Natani Mado journalist na Wairuba Nati Adugi bus asi laga I know the Ganta da Bapor Amakang Togla Ivasina Kano the Gualta Vida Madugi Sea Post Aduda Indian Army na Madu Kame Aduga Makoida labor Musung later but that is another thing. Lady in a color say MST Tava, MST Gari sings a Salalui the Bani, Haiba, the Kanoda, Tang Nipanda, Tang Tran Panda, or Terramatoki and a Hiram Bataragadi, Madugi burst or Madu Han Karoina, hide the Banabo. Manguanda Karambo authority na Karamba Kanona Kanosa Mahareziman ki captain do the Natraga commander do the Manipur Mutalu MST gi logo Mutalu Haibasa Kanana import to give if at all Ladam Tarabo Kanantana Manipur gi Kanosa logo ma Kano Magi department Amagi logo ama Manipur gi corporation gi logo ama Mana Mutatna Bagi Kanagumada Hakambo Latiam Madukana Mutatga Ibagi poison to me. No way, MST the Lamina, bus to Natana, bus to Tamamo, Aduga, journalist said, no koina, Topa, Atopa vehicle star, Sat Kibayani, Adugi alternative arrangement, Nuina Tozo Natraga, Sakar the Tohalu, Adubo, I quoted the MST Havagari, said, Masidagi and Salhella, no Ibagi instruction lay, I don't magadi, Kitango Amutabiaram, whatever. MST ki bus adu the kakalaga Manipur state adu adaina thari ba poto or at least Manipur I do muthalu hai ba duty kaino du dasu Mahareziman ki commander du dasu as well as Manipur government ki lady ba kaino singsida loi choi re aduna aina thamjaningi badi kitang political loina yengba taragadi kaino da ekoina free movement lai hanni hai ba du ngamkhidare siroi lili ki pochida Aki Valatan Satpiu, a Koida Kanana, Hazelivano, Tonga, Tazen Bino, and Noan Vitava, electoral mediada, the print mediada, Siroi Festival, Taukriva, advertised Marak to the Mahama Satkani and over Hoven Numitsida, Paul Low Satkadoriba. Me do that. Adugi to talk at Aragadi, Toriba Pocha, and Turkanosa, a quick governance as a guide the Lakerage, a quick government to Kai Lakerage, how you give question them to Togla. As you tell Manipur Zikram Khaidi, Kogi, Piskilam be the Lak, consider
ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯖꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅ ꯀꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯍꯧꯍꯟꯅꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯁ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯁ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯎꯗ ꯎꯔꯦ ꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕꯅꯔ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥ ꯊꯥ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯗꯦ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯃꯨꯛꯇꯅ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝꯕ ꯇꯥꯎꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯐꯥꯎ ꯈꯪꯉꯝꯈꯤꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯎꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯐꯥꯎ ꯁꯨꯅ ꯈꯪꯉꯝꯈꯤꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯑꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ DGPꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯒ ꯀꯣꯟꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯥ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ I still doubt adudagi Manipurgi security advisor ICD sahi ani makaisida fail oire haibisidi mayamna loi hainadana leirabani aduna tawriba mayam singa asa masida aikoigi lam asida kaino sa makoina handle tawba hitaba aduga miyam loinaba hitaba miyamgi sentiment sa sohandana kamaina poche puthagadage haibagi potsinga sa khangdabagi mami amadi amna chauna tai aduna ai motadi andak thoiba pot asida Manipur state ki kaino sa Manipur police na spray puraga lakni hairadi madugi police officer du da leiriba makok mana khalluriba wakhan phukanje kamain khalluri no MST gi sisal pe yararo hairadi ai truck amu waizarage natraga tata sumo amu waizarage hairam bataragadi atopa wari ne ba mangonda kanano authorize tawge ba Manipur police lakpa thaba gari sing asida aikoina spray pairaga Manipur police aibase Manipur muthalani natraga police muthalani na haibadi yatedana Manipur police ang yaro heradi Manipur police to jeep to oirasu karino oirasu yararo jeep tu sang yaro heradi mi du di sang yagada bani dana jeep tu di alter to be yaro heba aduaina aikoi adugi same response same kaino du dani Manipur gi MHRC da leiriba Manipur state transport haidana thari basa nangna muthat kani hairadi kaino de Indian army gi kaino da su Manipur kangli pak thajallani na aikoi gi aino uzabada lekai khara daga hura aga tawriba pot asa madu adugi Indian army thava logo asa army ki property oiringe da makoi ki possession da leiringe da ocean tawthoraktana private no oktana khotana lilam lakthorakpa gi aigi oira de aina modify to be yai unless and until mado atopa kaino da public the pidri bhawdi Indian army ki property amata alter to be yaro modify to be yaro aduna somewhere kaidano ma ikoi sida am sathina hori amadi madugi ahobasa masa shupnadagi tang kayaba tang kuma thoida thoiba tawdok asa masi gi kunda thoiba potsa tang kunda thoiba tawdok sa sikhatang gwalta wi gi tawdok sing akta da pitsan na aikoi ni yengba yaro khitang hena saufokna entire sarkar sigi asoiba sa madu uthorakpagi khudam amani madugi uthokpadudi aikoi na kangkok pi do mai chakna dana mi sinadana mi mayam am sokna ba aikoi na tagri duni aduna sigi sarkar asa masigi magi administrative mawong amadi machigi efficiency masigi pot asa aikoi kharage hena kupna yengjanbam thoi hena khal